gospođo, dobro večer. Kamere su uključene. Dobrodošli na manifestaciju tradicionalnu prvi Oskar Srbije. Je rekao da se odgovorilo ko je najbolji sir Srbije. Oscar popularnosti prvi srpski Oskar iz oblasti hrane ove godine pripada pečenom siru sa slaninom, za koje se može reći da je prvi srpski sir u industrijnoj konkurenciji. Način na koji se ovaj sir pravi je u proceduri patentiranja, a osmislila ga je mama Živadinka za svog sina Struta. Danas, posle 20 godina, počela je proizvodnja ovog sira koji je pravi hit u promociji na društvenih mrežama. Najbolje dogodilo gospodinu Milanu Miletiću iz Aleksandrovca, župa, koji je na nagovor svojih cigana pokrenuo proizvodnju ovog desertnog sira, prvi srpski sir. Bravo, Milane Miletiću. Hvala želim na ovoj prestižnoj nagradi, puno značenja, prava zlatna nagrada. Ovom prilikom bih htio da se zahvalim svojoj porodici i mami koja je ovo osmislila. Biće nam ovo odličan povod da i dalje što bolje radimo i postavljamo na sve. Hvala još jednom.